ده سال 2022 ده هجمارك گوهرتنو پیشاتین میدانی لسوریه انجام دان. کریزا سوریه چاره سر نکر لی آلوستر کر. پانوراما سوریه سال 2022 چله ایریشا ریخستنا تروریه داعشه لسر گرتیگاه غویران. شش روزان بردوام کر. ده انجام شروع پفچونان ده دنابرا قصده و داعشه ده زیده تری 45,000 کس جباجار حسکه در بدر بون. 7 سیویل هاتون کشتن. 45 قصده هاتنا کشتن، 14 جه داعشه هاتون کشتن. بالافرن شریان اسرائیلی باراگهن لشکریان رژیم سوریه لشام و دورن سوریان دن آرمانج کرن. اروها باراگهن ایرانی لشام و دیرا زوره آرمانج کرن. آدار جنشین ابوظبی پیشوازی لسروک رژیم سوریه بشار الاسد لامارات کر. گویکم سردانا سروک سوریه جوالاتک عربی را جدسپیکا کریزا سوریه ربو. کارن رونشتنا حفتانیا جوینن کمیتا دستوریا سوری لجنیفه به سرپرشتیان توین یگرتی 25 آداره ده با آمدبونا هرسی آلیم بجدار ده کمیته ده بداوی هاتن. نیسان روزنامه گاردیان بلگه ویدیویا که درباری کمکوژیا کوچکدارین سیخوریا رژیم سوریه لطاقه التضامن لشام سال 2013 انجام دان ده 41 سیویل هاتون کشتن. گولان سروک رژیم سوریه بشار الاسد سردانا ایرانی کر و به علی خامنئی و سروک ایران ابراهیم رئیسی رجویا. حزیران دستیا بچوک یا کمیته دستوری کارن روژا داویه یا رونشنا هشتان یا جوینن کمیته دستوری یا سوری در روژا 30 حزیران ده بداوی آنین. ده شانده هرسی آلیان پرنسیپا سروریا دستور و پیمان نافدولتی کو دستیا دانوستاندنان پیشکش کری گنگ شکرن. هروها پرنسیپا دادواریا و گوهز یا کو 7 اندامن جه شانده یا جواکا سیویل پیشکش کربو هاتنا گنگ شکرن. لی برسفدانا رژیم جه پیشن یاران را نرینی بو. ده حزیران ده اسرائیل بالا فرخانه شامی آرمانج کر و زیان گهشتن بالا فرخانه و شکار کت. ده 17 حزیران ده خویانیا بداوی هاتنا دانوستاندن آسیتانا 18 درباری سوریه ده ولاتن گرانتور ارکی خواه درباری سروری سوریه و یک پرچه خاکاوه نو کرن. 18 حزیران شروپفچون ده نابرا ریخستنا الجبهه الشامیه و احرار الشام ده انجام دان. 29 حزیران رژیم سوریه دان پیدان به سرخبونا هر دو هرمین دونیتسیک و لوگانسک. ددما ایریشا روسیا لسر اوکرانیا دکر. تیرمه دداویا لوتکیا سی آلی دنابرا ایران روسیا و ترکیه ده لطهرانه هر سی آلیان تکازی لسر بردوانبونا شر جناورنا تروره کرن. دنوزه تیرمه ده سروکر خصنا داعش یا تروریست ماهر العقال لسوریه لنزیک جندر سی لعفرینه هاتا کشتن. طباغ ده پازه طباغ ده لوتکیا هبش یا دنابرا سروک روسیا و ترکیه ده لباجار سوچی روسی بداوی هات. ده تکازی لسر گرنگیا پیشخصنا پروسیا سیاسی. جبوی چارەسەریەک هەردەم لە سووریە هەروەها گرنگیە هەڤرێزکاریە ji بۆی جناڤرنا rêxistinên terorî li Sûriyê hate kirin. Civînên di navbera Hakanvîdan serokê Sîxuriyên Tirkiye û Elî Memlûk bi rêveberê nivîzgeha Ewlehiya Niştimaniya Rejîma Sûriyê hatine eşkere kirin. Di Sûriyeke tebaxê de balafirxaneya navdewletiya Helebê ji aliyê İsraîl ve hate armançkirin û ziyanên maddî rûdan. شاهنشین اردن پروسیک جبوی چارەسەریya سیاسی li Sûriye û vegera xwebexş û ewleh ji bo penaberên Sûrî bo Sûriye pêşkêş kir. Cotmeh Libnan biryara vegerandina penaberên Sûrî bo Sûriye li ser çendîn nifij da. Di 13 Cotmehê de Bereya Tehrîr Şam bajarê Efrînê kontrol kir. Di 24 Cotmehê de Human Rights Watch ragihand desthilata Tirkiye bi sedan penaberên Sûrî ji Tirkiye bo Sûriye bi neçarî vegerand. Mijdar di 25 mijdarê de Encumena Ewlehiya Navdewletî civînek encam da ji bo behsa rewşa siyasî û mirovî li Sûriyê hevdemî rawestandina proseya siyasî û berdewamiya operasyonên leşkerî û belavbûna nexweşiya kulê ra tê de şandeyê taybet bo Sûriye gerbedirson tekez kir ku bi tenê çareseriya siyasî rêgaye ji bo peydakirina aştiyeke herdem li Sûriyê. فرمانداریا ناوندیا امریکی را گهاند devera keskiya hevpeymaniya navdewletî li kêlgeha El Umeriya petrolê rastî êrişeka mûşekî hat. Di 20 mijdarê de Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xulûsî Akkar operasyona leşkerî penceşûr li Bakurê Sûriye û Iraqê ra gihand. Di 23 mijdarê de di dawiya civîna asîtana de Rusya, Tirkiye û Îran ra gihand. Pêwîst e peymanên taybet bi Bakurê Sûriye werne bicîkirin. Dijberiya xwe ji înisiyatîva otonomiyê re li Bakurê Rojhilatê Sûriyê dane xuya kirin. Berçile
د چارê berçileyê de xwenîşandanan li parêzgeha Swêdayê dest pê kirin. Têde xwenîşanderan avahiya parêzgehê şewitandin û hejmarek çekdarên rejîma Sûrî hatine kuştin. Di 15 berçileyê de Kongresa Amerîkî proje yasaya jinavbirina bazirganî madeyên hişbir yên ku serokê rejîma Sûriye serpirîştiya wî dike çesipand. Ji bo serokê Amerîka Joe Biden hate veguhestin da ku erê li ser bide û imze bike. 28 berçileyê li Mosko paytexta Rûsya wezîrên beravaniyê yên Rûsya, Tirkiye û rejîma Sûriye û serokên alavên Sîxuriyê yê her sî aliyan civiyan. Amarên 2022 2008 rewşên binçavkirinê li Sûriye encam dan. Di nav de 113 zarok û 65 jin hebûn. Hejmara giştiya qurbaniyên paşmayîn şer 208 kes, di nav de 115 zarok û 10 jin hebûn. Hejmara giştiya birîndarên paşmayîn şer 310 kes, di nav de 185 zarok û 17 jin bûn. 310 zarokan de encama tundutujiyê de li seranserî Sûriye jiyana xwe ji dest dan. 155 jin de encama tundutujiyê de li seranserî Sûriye jiyana xwe ji dest dan.